Na mungana kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, I'm the president Mrangapanda, of course. He linka na Khalanga shoes. Yeah, so before if you can go Mrangapanda shkahle veke hi hlamusela kahle mhaka leyi ku yi tise kwini. Yeah, so batho as you can see kwana mfuka kombisa ku ku na ntangu leyi nga ta va yi kha yi ta, of course sneaker range, of course xa Khalanga, of course under CEO Theo Baloyi. To be honest, I'm going to be honest, a ni nga swi tivi ku batho mina yi onhe Mutsonga. No ze ni nghena ka Google namuntlha ni fika ni cheka ni fanele ku kasi batho yi onhe Mutsonga. Very Theo Baloyi as you can see. So kombisini ku yi ta va kha yi ta for 1,500 as you can see teto. Not the pictures kwala swi kombisa wena and stuffs like that. And then from here hi kona la ni nga vona se swi fika swi trenda hi ti 30 swi introduce hi ti 29 then ti 30 ni vone mhaka leyi se yi ri ku trendeni strong. Ma yi vona nyana la hi nga fika hi vona Mrangapanda, of course Bernard president ize yi tlhontlheka na yona yi fika yi tsala ku i swa ka hina leswi yi ku Khalanga as you can see if posted that image so a yi vula ku hi ya ku xaveni ni swi vona ka ku postetela vanhu vo tala but a ni nga voni va ri ku xaveteleni vana vo postetela maybe they are still going to buy it and ya ha ku introduce I understand it's fine. So hi fika hi vona ku Mrangapanda yi support, of course a yi ngo vula hi nomo njhenjhenjhenjhe yi fika yi tsala ku ya magaza yi sukile 40 yi fika yi posta as you can see. Swi kahle swinene yi xaveni yaleyo ntangu hi yona yi vitaniwa Khalanga ya ka batho na yona as you can see kwala. I think it's also a great marketing strategy for Bernard president for his party. I think it's smart when it comes to marketing, to be honest. Swa fambisana swi ta ku yi veka spotlight hi ku na loko hi languta xikipa swona ku yi mbale swona xa Action Alliance. So i mhaka ka swinene ku va yi kha yi advertisela the party, of course. So mhaka leyi ya Khalanga yi le ku trendeni swinene ka Facebook hi ngo hlaya valava nga ta va kuma they will be lucky as you can see ha vona va postina va ngobeni kwalano. Most people are posting about it as you can see na vo edi kwalano mathebula hi va vone va posting. There are many people posting about this shoe, to be honest, a lot of people van'wana already se va xaveni ku fana na Mgidi hi ledi ledi vhele a hi tela ngopfu dyona hi ledi one of the twins ledi va ze va di pfulela case di xaveni swa ku di buy 2 ku ni vona ku komisiwe 3,000 la. As you can see komisiwe 3,000 as you can see di xave ya multicolor na olive green di color ta ko di xavele na nsati, of course mani Mgidi. Swi kahle swinene ni tlhela ni vona yin'wana ngwa hi nga xava na loyi feri na dani yena yi xaveni se swi le ku xaveni swi yiza. Hi nga tsakeli ntangu ka Facebook leswi ku posta ka Facebook lomu munhu a xi tsakela xilo a xava ledi na ditshemba ledi MJ wa Azania ledi na mali na ditshemba di ta xava ledi di nghozi swinene. Ni tlhela ni vona n'wana a nga hi xava ni kombeka hi n'wi kuma fast video yi kota ku hela ikwi. I saw someone who bought the shoe man a yi mbarile na yena hi lava ngopfu yena ikwi hi lo Mashopani, as you can see na yena i xavini and the vito i Mashopani literally he was also shopping. It's nice hi lo i xavini mhaka kahle swinene va le ku yi sapoteni vanhu va le ku yi tsakeleni ntangu leyi himpela swilo swa humelela mi kuma ku something somehow vanhu va fika va tsakela xilo xo karhi you get it. Yeah, hi sweswo mhaka kahle. So many people are going to buy this shoe vanhu va le ku yi tsakeleni swinene. Hi ta heta hi leyi ya Chauke veri ya Chauke hi leyi nga le henhla namba hi mina no swi vonisa sweswi veri Chauke hi leyi brand hi sweswo loko ri amukela xikabani ta kombela mi tlika subscribe. Ku na vanhu van'wana vo tala va ka Gaza mi tshama mi ri ku opposeni ngopfu mara na swi twisisa timbilu ta n'wina ni sure hi letiya ta misisi loko ti kwata ti boha phondo n'wana wa munhu i zamanya ku ti endlela xinkwa ti zama ku ti endlela peanut butter u zama ku ti tisela cheese atafuleni ku ri a ta dya kahle. Okay u humese bantu hi le ku mbaleni ka bantu se sweswiwani i 2023 a decide timhaka ta ku ri a humesa shoes yin'wana yi tsariwa ku Khalanga. Se mi le ku posteni ka thaga ra ka social media thaga ra ku thaga Khalanga hina hi va ka Maluleke hina hi va ka Zita hina hi va ka Hlungwana. No a hi te hi wena i wa ka mani wa swi twisisanyana i le ku mbaleni ka Gucci i le ku mbaleni ka Bugatti i le ku mbaleni ka va Louis Vuitton i mavito ma vanhu swi sweswo na swivongo swa vanhu hina hi ta mbala futhi loko yi huma yi fika ra giyami hina ku yi xaveni Khalanga.